fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe. For any other phenomena obibia akwaba ede ebatu magin age asum gana wahala jumedi ena every asusum some formuni aba e klesi kapa ena so mede ebebe sumasho for any for na ene de abaye bi achese ba ne gana ha asim bi ekwa ko we dise kokra ne entokwa wo eye den yo chese menti mo wase bi abeko so bia no ne hu agimu bi na chese obekwa ye kane ne kane sa agimu jeli na ene de wodi eye post bi akwakoto eye ni page so atese hu a anase wo chire mu se wo ye obi maame enti no se before uni pa wo echi wo be wadun se wo be bring eye ne brand anase wo be say ne hard end reputation no dwen hu no se wo obi wo ho no mu anase wo nkwada wo hwe wo ne no na chese amaganafo aso wo ma no de egu ne so na nipa meka ne ho asemi eye yan kasa ye nuaba eye self acclaimed queen Afia Schwar na ebusuafo na say intem de tese yemi abayi o man Ghana mu tese woni nkrofo akon frimpenifo so enkwada so tese obia wonfa ho so ye penyi obi akwada ye wona bo Kennedy Japan woni nanya pen ye hwehwe titru tese woni nkrofo bebre na enya ye ba wono ankasa ne mate na say omo manyini che na Maisville say woni no so de etwe na say intem ye pina man cosmetics na say just ne ho nsem de say de jam na say krampo die na watwi mu de po de sumu a enso ubehuna ajebu eye woni eye Monaguchi abaya oteso wo Kantanka TV eso ajese wono so no wo so wo mu twa wo mu wada pa ye de ense emfata na eno so nkwakwada nchin ajese ona na nkasa Kantanka na mu no krampo ni jese abaya so ede na foforo akwa foforo no amane babe man so ababonten ene ajese mu eye nkwa onkrofo mu abuche amanone wo mu ajese wo mu Ghana ha na dudo na so wo no ede egu abaye yi so ewo ni su ne ban a wo dan ne dia jesi wo mu ade won fa ho se nipa we wanyini cheme on fa ho se nipa we wo oye akwada ente wo se me am ye panyin no membre me ho ase chese bibia wo sori a na wo ye nkrofo na wo di nkrofo atem na wo de wo mani twitwiri fom se de wo mo ensem fata ewo wo mayi mu na no na wo ma dwen ho no mo se de abroso ente ne wo mo so be twa abaye ya da pe ebi na ebusuafo onam social media de eni ejai say de wo mo super Afia Schwar eni wo hwe se de super ne ekwo ne se de wo mo blasting no na wo mo backlash no na wo ntimi engina anu no nti wo call ni page so e na wo kokotro ye ensimfo bi de eto ho no na Ghana for se wunim sa adwi bi sei e wo tiri mu de nka hunu nyansa se enam se wunya sa adwi we kokotro nka ma sa adwi na no enye den ene wo enkasa e wo fia sana ukwa koye obi a wakwa koye se nipa ko na ebusia menkenkan emfa ema mo say before you give someone the platform to run my brand down, kindly remember I am someone's mother, someone's CEO, someone's daughter, someone's sister, someone's side chick, and a brand ambassador to my companies. I have a platform and you do have your faults too. And I also have feelings. Good day. We any nsema wodi etu eja. Na se woka say before I will be able using the platform e dey ruining the brand no. Na che say wo mon kai say wo you obi ba wo you obi de hye wo you obi kunu obi yire e na ebiem nsusu no wo you obi maame wo you obi CEO wo ye brand ambassador e na de ekeka na Ghana for say wunu sa de we nyina e na wotutu wani every year wo man Ghana mu super empenifo super nkwada super titiru super wo mo nim de echen wo wunim sa nyoma we nyina wunim so you obi maame wan dwen hu so you obi maame enu nti wo bu hu wan dwen hu so you obi ba enu nti wo bu hu wan dwen hu so you obi nua ba enti wo bu hu ena ebiem nso so wan dwen hu so we CEO of a company enu nti wo bu hu ena ebiem wan dwen hu say won so no o ye brand ambassador e de ma companies bebre enu nti
enunti wo de enu fere ananu ye enumunyam sha wo no enunti wo de tena wo ba bia adwene wo wan dwen sa nyoma we nyina ho afi ya wakwakoka entokwa chenie entokwa ebro so okoka eye wona bo Kennedy eye den ya munyina musopa mu na nsem no kokoda aye wakwakoka baseball munyina musopa mu na nsem na kwakwakoda wakeka nkrofo bebre ni nyina masopa sopa mu ho a e na nsem na kwada na se de wahunu se wakwakwa hia de eden wakwa hia chese yani ya kan obi na cho ne nyum obi a wo ne master ene nsusu wakwa hia wo mita na wo hia wo master wo hu se die uyi obi de hie uyi obi nua bam uyi obi CEO uyi obi mame ene biom so ye brand ambassador e de ma so many companies in nunti ye fa ni die ma wana se ye ndwen hu se ye say eye reputation emu adie omo ana wo ye wo mu no wo dwen wo mu ana wo ye de wo so pa wo mu no wo ma na do wo mani etwi from no emu adie wo dwen eye wo mu we ene Ghana for ensem busa wo mu ebusa eye Afia Schwar wo eye ni poster wo de abetu eye edwan wo se wandwi we nyina ehu na wandwen se wo ma wo no wo manya no wo ye titiru wo ye mpanifo agese wondru wo pempenso na se ni nyina mu onya audacity onya courage onya that boldness etimi dina so mpie so ana wotimi ba social media so be so pa wo di wo matem se de etese wo nyo obi ade na won kan hu se dua ye di bokokunu eno a ene ye de ebo ba enu nti se ye enungwase ne etimdidie ne eba wontina ne ba bidin na wonje eye ni nyina mako emane nkasa because enya de se obia ebete na no na ebinom nso ekasa eye de nipa de funso wo hu se de okasa wo feelings ne be de onko kan ye ene de omo ye nti na ma ne ye de esoso eye esuna se wo hu no se de oye ye ne enye enu nti na wo se osre eye sa chopa nti kan ye nye dem ye nti na esoso abusuafo de wo kan ye wo se ye obi entie no se we di nkrofo atempe na se edrum pepe so wo hu ne se wo nso wo feelings sanso no obi so wo feelings obetimi dia reply wo no de wo complain say ani before obi be really year wo reputation ye dwen so you be e de hye no ne kwan so no den na betimi akafa year Afia Schwar the post yi fabrai wo too much in your comment section na ebiem so like videos na share all the social media platform eso meeting e de ekria sika pada sene ye be sane share